tondu mundu uria aruga uguo ni PS Kibicho araugaga ati kwina ngunzi raugereria andu no nyende kunjira kana kwarivite aria mamugiriirie kuria Gicugu Baragwe maria mamugiririe kinyi ugage njuki icoke mwaki no nyende kuga njuki icoke mwatu no nyende uge kana acio niwe ahaite na reke tuge atiri tutige gicambio ndaiguira gicambio andu akuga nio maragurira njovi andu a Kirinyaga na ni tuwi wega niwe distributor wa njovi muno Kirinyaga no twende kuria atiriri kambuni ciake ni ithano iria cia ku distribute njovi kinya twina marua macio ni iriku distributor njovi arauga kuri andu maragura takona distributor njovi no yoneke ya kinya kubeana kiacio matige kwigwatia Azimio ni ndege ni andu a Kirinyaga na gutiri mundu uravanga guns Azimio ni ndege ona muthenya uria matindire makianga icana kiitu makinyitaga na kiitu no monire kinya nake methiine marauga ona matuika intimidated ni a UDA matikuthia Azimio guku gutire guns iravango icio ni story maretha ni ndu kwira mutwaro ni rui egwatagia enyitagirira kinya marema koguo atige kwinyitirira ni ndiretia giti kia MCA Kajekine Ward na tigiti ya UDA na njuge ndiretia giti kiu na tigiti ya UDA na ni tigiti ya William Ruto na turauga Kirinyaga yothe bando ya Roma ni ya yeru turumirire William Ruto na turuga mweri kenda wa kanana niwe tukathura mutongoria witu na tukathura thuti kila mtu ni UDA Kirinyaga na turuga ona mweri ucio ngi tukara kiu kingi ga 2027 mweri 10 wa kanana still tukathura o UDA ni tondu twaugire miaka 10 ya William Ruto na miaka 10 ya Uhuru Kenyatta na ni turauga atiriri aikorwo we umuroiri wa giti ka MCA kana giti ka MP kana o kiothe winakio tuonie poster-ini yaku tuonie banner-ini yaku utuonie president waku ni uriku urarumirira taru ni ciakwa ciothe cia Kanyeki ungirora ni ukuona cina mbica ya waziri na cina mbica ya William Ruto ona wewe wake makingi andika president waku tumenye ni uriku na nigetha tuthie twinjire mwe ndukingire kiama giaku kumwe kwinja na guku kwithe